Meghalaya Post.news. Kum kajing paikman segi samla ki bom don kam don jam hagani ke kerdu kam kerdu jam bat ki bala biang pan ki kerdan puli ke Federation of Khasi Jantian Garo People FKJGP Baridwa Circle ki lej babu sundon da kajing tho saki artli ki hospital ki bapau hakathan ban kerpar ki bor peniat baki di ban paikmat shwa saki samla traisnong ki ba om don kam don jam hagi te ki jaka ajing sumar kini ki artli ki jaka ajing sumar bala lej ban ajing tho da kaseng FKJGP Baridwa Circle ki kentup ya PS Sangma International Hospital and College ka badan Baridwa Kendai Mer bat ke RHI Hospital kebadan hapo kesenong maus mai karwai mer hapo karat marwet Hariboy District hagani kejing lej ban bu da kejing tho sakiti hospital kino yalam kaseng nalor baki ai da kejing tho ban penpawi kejing dawa bat kilayo ru ban ekran bat ki bor penia kiti ki jaka ajing sumar bagan thup yu director ke ARHI uba ai bornong si bat principal ke PIMC wa Bhinan Dandas na kebenta ban kerpat lem bakin paikmat sik samla ketika than ki ba om don kam don jam u general secretary ke FKJGP Baridwa Circle usamla Alan Donald Sopdang ulaong bakadaw ke bapenlong kiseng banyakran sakiti jaka ajing sumar kade halor kenong rem bagaseng kelala pedon bun kisamla Khasi Jantia Badgaro kibala pendep yaki kedan jing pule bapher regi hab ban syong klem kam klem jam bat na kani kadaw kum kaseng kelalek ban ajing tho kerpang na kebenta bantung kam ne pai kemat kerpang shwa saki samla Khasi Jantia Badgaro hagi teki jaka ajing sumar u samla Alan Sok pedang hakawe ka benta ulapan pau ya kajing sngauhun habau layo banyakran bat kibor penia kiteki jaka ajing sumar kibala kular ban yarap kerpang yaki samla bantung kam tum jam hagi teki jaka ajing sumar bat kamtam ulapan paru ikajing songu ke bakam kraw ya ke ARHI Hospital kumbakaseng kala sakhi babun ki batrai hagi pos bapher ki samla Khasi Jantia Badgaro ki bayo kam hagani ke jaka ajing sumar seng FKJGP Baridwa Marwet Circle ila submit ikan memorandum so principal jangka International Medical College and Hospital in short PMIC kebadan Baridwa pat kebaar ketika RHI Hospital kebadan ni po Kadwai Mer Mausmai Jorba but ada jinya keren berarti ni nak tentu ni nakaliang kaseng ni nak tentu show principal but director ba unai kam ki kena kasi jungi but unai preference shwai ki but ibu provisions tentang ki kena kasi jungi but di nak ketika jelam Meghalaya hamtam ki Khasi Jantia Badki Garo abaya de jitu kam jam agi post for her atung ka qualifications ka jomki but kani kan kalong tumba IMCM yaki kena samla jungi but kan permentoi yaki but makin nang kiu baki la kiu yala dia but kalong ka jingyarap ru shibun kalong ka jingmentoi shibun yaka jila Meghalaya hi barok kuwai but nasko ban ang kani kapor ba kani kam simkot tang haga jinga ICT nani jinga keren ber principal ber director dari ni nakaliang kaseng in budien ya kam kabaya de ber kam ban tap kam tap jam ya kena semla jung but naso kuban ba kani ka hospital ban i kani ka hospital ka RHI Hospital ba kidan katni ka tu ki kena samla jungi ki ba tre kani ka hospital te kani ka ini kalong ka raskumen Meghalaya Post.news.